kubor nakaslem jong unongsan Hima. Martin M. Danggo ubadai UMLA barim ke Ranikor Constituency kabahap ha Southwest Khasi Hills District ubaladep syak penbena hagini kisngi Ïakhun ke National People's Party unlek penyesok no syakaseng BJP bat unlong ukertong nagani kaseng haga election MLA. Katkum ke khubor batikna layat ho ba Danggo harengkat bat kinong kersan kin sarung no syakaseng BJP lasai kasngi kalai potrik ubnai kelalengkot arajar arpulai ha kaslem trekam jong ke BJP haslong haswa ba ke BJP kan penbenai ki kertong ha ka artrik ubnai rempang arajar arpulai. Kumban syupen kin mau Danggo udah rungbiang syakaseng NPP ha ka arpu artrik ubnai rempang arajar arpu hadin ba ulah remnya ke election siteng samoy Ranikor Constituency hadin ba ulah hiarsuki kumu MLA na kaseng Kongres haus nam arajar khat pra tang na marba ukwa ban kenteu kerdan ya ke Ranikor sya ke Civil Subdivision. Haba penti kena ya kani unong thok khubor ulah yok banyak keren bar uba kit bok lang nongrem ubadai presiden ke NPP Southwest Khasi Hills District bat ulah tho balada uba Danggo umi no na ke NPP kaseng kan sa syong perkhat ban wat breu ban penyang kertong Ranikor. Unong ay kubor ulah yok ru banyak keren bat kikatu kat ningut kinong yalam ke BJP bat kila kubur baka jingnya keren bat Danggo kaladon bat ki ap satangnya ke jing penti kena.